Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahirwe, igitondo cyo kugira umurimo mwiza. Abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose, mugubwe neza kandi mugire Imana n'amafaranga. Mbifurije gukomeza kugubwa neza, gukomeza kugira impagarike n'ubugingo nk'uko mumbona. Ni Clever Bemba, ndaje muri iki gitondo kugira ngo mbagezeho amakuru, ya makuru y'umwimerere, ya makuru mutasanga ahandi. Babwire uko byaramutse mu mpande zose, uko byaramutse Pinga, uko byaramutse Minzenze, kuri biriya bitero byagiye bigabwa na FARDC bakoresheje indege. Babwire ku bindi bitandukanye n'ubundi twavuga, za Kamituga ngo byitwaye gute, Uvira ngo haramutse ute, intare za Sarambwe se hejuru muri chaîne de montagne ya Mitumba zitwaye gute, ziri kubyitwaramo gute, deployment y'abarundi amarejima agira muri angahe, yaba yagiye hehe. Ibyo byose turaje kugira ngo tubirebere hamwe, n'ubundi bibabwire uburyo byitwaye. Bakunzi b'Intare Official rero, murabizi ko nta handi mwabasha gusanga amakuru y'umwimerere uretse ku Intare Official, kuko twigira kuri tele, twivugana n'abantu bari kuri tele, dufite imboni hirya no hino, natwe ubwacu tuba twibereyeyo. Ndaje rero kugira ngo nyababwire. Hari amakuru avugwa ku bijyanye na hariya muri teritwari ya Mwenga, teritwari ya Walungu. Ubona ko intare za Sarambwe ziri gusatira indi migi ikomeye, zigiye gufata indi migi ikomeye, n'ubundi cyane cyane ziri kwibasira amasantre kugira ngo abaturage baho babashe kuba libere. Ubwo ngo intare za Sarambwe M23 twirwaneho, barahari kubw'abaturage, barahari kugira ngo abaturage bakomeze babeho, bakomeze bagire ubuzima bwiza. Mwagiye mubibona n'ubundi, kuko ndibuka ko n'ejo bundi Corneille Nangaa, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, yaje kubitangaza abwira abaturage bahariya Mushaki, arababwira bati intambara yarashize, mugende muhinge, mwubake amazu, mugure amamodoka, mwubake ama etage, kuko ni igihe cyo kwidevelopa, ntabwo ari igihe cy'intambara. Aho yashatse kugaragaza abwira abaturage ko ahantu Alliance Fleuve Congo yamaze gufata ko byarangiye, ko nta kundi kuzongera kuhava, nta kundi kuzongera kuvuga ngo mwabuze umutekano, intare za Sarambwe zaramaze kuribera ibice. Reka mbajyane ku mirongo y'urugamba. Ndabizi ko abantu benshi mukunda kugira ngo tubabwire amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Turaje turebere hamwe ibiri kuvugwa Peti, Minzenze, Karembe, Mutongo, avancement za M23 hariya hafi yaho muri Hombo, avancement za M23 Kibua. Ubona wenda Kibua ntabwo ari abatombe, ariko turaje byose ngo tuze kubivuga. Avancement za M23 muri ya misozi yo hejuru za Minembwe. Icyerekezo cya M23 turajya turaza tukirebera hamwe, kuko ama province ayo ane, ama province ane ashobora gufatwa akinjirwamo n'intare za Sarambwe mu gihe gito, igihe kitarenze amezi abiri. Buro ndahamya ko tugiye gutangira ukwezi kwa kwa 10 ku itariki 29. Urumva ko tugiye kwinjira mu kwezi kwa 10. Bivugitse ngo kwa 10, kwa 11 muzaba mufite andi makuru yandi ma province intare za Sarambwe zagiyemo, zamaze kugeramo. Nubwo FARDC, Wazalendo, guverinoma Kinshasa, FDNB, turaza turebera hamwe n'andi marejima Uburundi bwabashije kohereza ngo aze gufasha igisirikari cya FARDC hariya mu misozi ya Minembwe. Bari kwashaka iki? Barashaka kugira ngo barwane kuki? Icyo bagamije ni iki? Turaza turebere ayo marejima ngo na marejima angahe. Ariko nimumbaze ngo rejima igira abasirikari bangahe, ntago mbizi. Icyo nzi cyo na marejima 3. Turebere hamwe uko byitwaye n'ubundi nuko byaramutse. Reka manze nabwira les FDLR, muri gusha mwotsi iki? Mwatashi iwanyu ko ari amahoro, iwanyu mu Rwanda haratuje, iwanyu mu Rwanda bafite imihanda, iwanyu mu Rwanda hari umuriro w'amashanyarazi ariyo electricité, iwanyu mu Rwanda bafite iyo bita mutuelle de santé. Mutuelle de santé, ndahamya ko ku isi yose ino si tureba ahari mutuelle de santé ifunction ikora neza ni mu Rwanda.
mwatashye muri mu biki? Abari za Karenga, mwavuye hariya za Karenga, mwari mwaragiye kubohoza aho muri hose, Sake, Goma, hari n'abagiye za Karuba, hari abagiye za Kicanga, hari abagiye za ku Nturo, ndamya ko nabahari, iyo za Kagusa, hari abamanutse za Nyamitaba n'abagiye za Muheto, hari abagiye Nyanzare. Mwatashye mukajya iwanyu. Reka mabwize ukuri rero, mushaka mwataha mukajya iwanyu. Noneho niba mufite n'agaparisere cyangwa inzu mwaguze, mugashaka ibyangombwa, noneho mukajya mwambuka mu buryo bwemewe n'amategeko, mukagenda mukajya kubisura. Washaka korora ukajya kororerayo, ariko utabaye hanze nk'impunzi, ugenda wihishira utagaragaza ko uri umunyarwanda. Yenemeza ko kuba umunyarwanda nta cyaha kirimo, kereka cyagiye cya kera. Murabizi cyagiye cya kera, kugira ngo uvuge ko uri umunyarwanda bagutukaga ngo we munyarwanda kabira mucafu. Ubu ngubu babandi bose badutukaga bari kwiga ikinyarwanda. Bya bindi byo guhindura amazina, waba witwa Nsengimana ukitwa ngo Nsengose, ubu ngubu ntabwo bikiriho. Yego, reka twirebere rero hariya Minzenze ngo biramutse gute. Ni nyuma y'ibitero byagabwe n'igisirikare cya FARDC bakoresheje indege. Baraza uvuye harya, murabizi ni cya kiraro kiri hariya Minzenze Zampeti uri kwerekera Mera. Ni ikiraro M23 yashoyemwe amafaranga menshi kugira ngo gikorwe. Ni ikiraro kiri ku mugezi za Ruhoru. Kiriya kiraro igisirikare cya FARDC, leta ya Kinshasa ikomeje kukibasira. Ubu ni ubwa kabiri iza kukibombarda, kugira ngo intare za Sarambwe zitazakoresha iki, zitazakoresha za modoka za gisirikari, zitazakoresha donc amakonvoyi, amakamyo atwara abasirikari, ndetse na bya bifaru guverinoma Kinshasa gisegeti yahaye M23, kugira ngo batazabikoresha bari kwambuka, bari kwerekera Kisangani. Province ya Chopoyo murabizi ko ni mu kanya gatoya ubona yuko mu gihe pingira bimaze gufatwa, intare za Sarambwe ziri kwinjira, zizakoresha ziriya modoka. Ariyo mpamvu igisirikare cya FARDC, abarwanyi ba FARDC baza kubombarda kiriya kiraro kugira ngo intare za Sarambwe M23 itazagikoresha. Nyuma yaho rero intare za Sarambwe zabashije kujya kwivuna umwanzi. Nyuma yo gusenya icyo kiraro, ntabwo bagisenye cyose kugira ngo kigende kiriduke mu buryo bwuzuye. Urabizi ko M23 yagishoye amafaranga menshi, nongeye mbibabwire ngo amafaranga menshi, ariko yagiye kwivuna umwanzi. Kwivuna umwanzi byagenze gute? Uvuye Mera muri iki gitondo guhera saa 9, hari ahantu hari defense ebyiri za Wazalendo bo muri NDC Renove, ndetse bavanze nabo muri APSLS, bari kumwe n'itsinda ryabo kwa Kagasaza ko muri FDLR bita Rumuri. Intare za Sarambwe zagiye zirabamena kugeza ano masaha. N'ubundi abaparanganye bari kugenda intare za Sarambwe zitoragura zibabika mu gafuka. Abo ngabo bari gufatwa. Abandi zabamenye icyo bita amakaske yamenetse. Amakaske ni ukuvuga ngo imitwe yatobaguritse. Kandi murabizi ko intare za Sarambwe igisirikari kigisha kurasa umutima, kikigisha kurasa umutwe. Buriya ntazagira umuntu ukubeshya, nkunda kubivuga. Igisirikari kigisha kwica. Iyo mugiye kuyo bita tageti, barababwira ati mukajya gufora, urasa umutwe, ukarasa umutima, ntabwo bakubwira ngo uzarasa amaguru. Nukuvuga ngo babyapuritse neza. Harimo babana bapasinze muri babandi 7,000 bapasinze ejo bundi. Abizi ko hari n'ibindi bigera ku 5,000 n'ubundi nabyo wenda byagiye muri special force n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibyo byose ubona yuko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeye, abo bana n'ubundi bari kubikora neza. Tucyumvikaneho kandi tucyumve neza, intare za Sarambwe ziri kubikora neza. Hariya rero zagiye zirabashegesha, ziragenda zirabatobagura, ziragenda zirabarasa. Muri iki gitondo nukuvuga ngo hirya ya Mera n'uturambo. Iyo ni amakuru mashyashya. Ya ndege yarashe kiriya kiraro, yarakomeje ijya kurasa
iriya muri Bashari Mokoto. Musi yarashariya yagiye guhisha n'ibindi bibombe muri Bashari Mokoto, izi ko igiye kurasa muri defense y'intare za Sarambwe, ariko irasa atariho, ntabwo yigeze ibasha kuba yarasa abo mu ntare za Sarambwe, ndetse nta n'umuturage wapfuye. Nta bira, nta muturage wapfuye, yaba kuri kiriya kiraro nta muturage wapfuye, hariya muri Warikare ndetse no muri Bashari Mokoto naho nta muturage wapfuye. Kayineji ajya kongera imbaraga no mu muhogo, umuntu akabasha kuvuga neza mu gihe cyose tuba turi kubahereza amakuru. Reka rero tuhivire noneho. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe wenda mbere yo kwava zakomeje kwa divasinga, n'ubundi ubona ko pinga ikomeje kuba encercle. Abo muri NDC Renove bo kwa Gido Shimurayi ubona ko bo bari kwivana mu bijyanye n'iki n'imirwano, bakavuga bati ibiba ni mu bitubazi. Ubona ko nawe mu gihe runaka ashobora kuzabivamo akiripotinga akajya muri M23, nabyo tubyemve, nkuko n'abandi barwanyi hirya no hino ukomeje kubona ko bari kuza ku bwinshi. Reka twirebere deployment n'ubundi M23, kuko turavuga mu bice bigiye bitandukanye. Ubona mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi zigiye zitandukanye, n'ubundi M23 ikomeje kuzikora. Cyo ni ikindi, sibyo? Cyo ni ikindi. Turavuga hariya muri Rubero, tuvuge n'ahandi hagiye hatandukanye, ubundi turaza tuhavugeho. Rubero rero intare za Sarambwe nawo zikomeze kwavansa, zanvansa mu bice bigiye bitandukanye. Twavuga hariya muri uriya muhanda uva Kipese uzamuka werekera iriya route nationale, ni nimero combien, ni nimero 2, werekera Rubero centre. Intare za Sarambwe zakomeje kwa divansinga, ndetse hari n'abarwanyi bo muri FARDC babashije kwitura, bari muri ya regiment yari yoborwa n'umusirikari umwe uriya warashe Kicanga, igihe bamayimayi bashaka kugira ngo bigumure bice abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya muri Kicanga, babaga kwa Mudahunga. Hari abasirikari babashije gufatwa. Ni ukuvuga ngo ujya usanga ko akenshi abasirikari ba FARDC bashaka kuza muri M23, ariko ukabona ko abenshi babura inzira. C'est-à-dire izo nzira babura barazishakira bakazibona, ariko intare za Sarambwe ni ukuvuga ngo habayemo indi avancement y'intare za Sarambwe hariya muri Rubero. C'est-à-dire aho zari ziri ntabwo ariho zikiri, zavanshije ziri kwerekera hehe, ziri kwerekera imbere za Kitutu defense, ndetse hari n'imodoka ya FARDC Land Cruiser, sino dukunda kwita ngo ni convoy, yabashije gufatwa n'igisirikari cya M23, atari bya bindi byo Kabundi yagiye azitwika. Yongeye gufatirwa hariya muri Rubero. Ubona ko intare za Sarambwe zikomeje kwigwizaho ibintu byinshi. Izo n'avancement ziri muri Rubero, ubona ko Rubero Beni intare za Sarambwe ziri kwerekeza, ubona ko mu minsi mike zizaba zibereye hariya mu mujyi wa Butembo. Tugendane n'ubundi nk'ibisanzwe, tuze Hombo. Hombo intare za Sarambwe n'ubundi naho zabashije kwegera uriya mujyi wa Hombo. Ya mujyi wa Hombo ni umujyi werekera Maniema, umujyi ufite niba ari 100 km kugira ngo uzagere Warikare centre, ndetse uturutse donc ni ukuvuga ngo uvuye hano muri Masisi Sud za Ufamando, wambuka za Remeka ukambuka iyo hakurya, winjira uri kwerekera he, uri kwerekera muri Warikare, ariho kiriya gice kirimo za Hombo. Icyo gice M23 ikomeje kwa advancing, iri kwinjira muri Hombo, ku buryo n'abasirikari ba FARDC ndetse na Wazalendo bari hariya, ubona ko bakomeje kuvamo nkuko bari kuva muri Kamituga. Turanarebera hamwe ibya Kamituga, kuko FARDC guverinoma Kinshasa iratangaza ikavuga ko intare za Sarambwe ziri Tubimbi zitari muri Kamituga, ariko turaza ngo turebere hamwe uko bizitwaye. M23 ntabwo yakwifotoreza kuri meri idahari, abifotoreza kuri meri ba mbere bo muri FARDC no muri za Wazalendo. Ntabwo M23 igeze ikora withdraw, ntabwo igeze ikora withdraw. Tuza ahantu M23 yakoze withdraw
Kanyabayonga yakoze withdraw igihe kigeze nko kuri 4. Kanyabayonga yakoze withdraw igihe kigeze nko kuri 4. Masisi Centre yakoze withdraw y'amasaha 6. Ngungu yakoze withdraw iminsi 2, iminsi 3 irazi bakuramo, ariko Kamituga kugeza amagingo yangaya iracyakontororwa n'intare za Sarambwe. Buretse defense ziri kugaburira Kamituga nizo ziri tubimbi ya ibyo ndashana. Iyo niyo makuru nagombaga kubahereza y'ukuri ko intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga, ndetse ku yandi makuru intare za Sarambwe zikaba zishaka no kwerekera aho bita Misisi zize Kamituga, donc zijya Misisi areba hariya wenda za Tubimbi ni ku mupaka wa Mwenga na Walungu, ariko intare za Sarambwe nizo zicaye aho bita Kamituga. Kamituga ni intare za Sarambwe zibereye muri iriya mujyi ukomeye, umujyi ukomeye cyane, umujyi w'ubucuruzi, umujyi w'imari, umujyi urimo amabuye y'agaciro. Siyo ikintu tucyumveho, ni umujyi ukomeye uriya mujyi rero wa Kamituga. Ariko nasimbutse ntabwiye ariya makuru ya aho mbona bivuze. Kamituga rero habayeho regima 3 za FDNB zazamutse ziva Bujumbura, ziza zica Uvira, zizamuka hejuru mu misozi, zabonye na deployment amwe namwe hariya hafi muri Mwenga, muri za Mwenga ari hafi ya za Biraro mbiri, n'ubundi nubwo bari kwakubitirwa, bashaka kugira ngo, kuko iriya Kamituga twavuga ko yari itunze abarundi benshi. Kuba yari itunze abarundi benshi rero byatumye abarundi bacika intege kumva ko M23 yabasha kwinjira hehe muri Kamituga. Bohereje regima 3 zavuye mu Burundi. Izo regima 3 zivanzemo FDLR bo kwa Jeva, bagiye bafata regima bakavangamo aba FDLR, baravangavanze n'ubundi hariya. Ubona ko bohereje regima igizwe izo regima uko ari 3 ni regima za FDNB zivanzemo n'aba FDLR, baje kugira ngo baproteje bongere kwisubiza Kamituga, banajya gufunga cyane kugira ngo Misisi itabasha gufatwa. Mu gihe intare za Sarambwe mwagiye muzibona zigenda zivogera zinyura mu mazi, zigenda kuko hariya ni ahantu harimo amashyamba, noneho amazi aragenda akireka, y'imvura yaguye hasi mu bibaya, niho mwababonaga bari abasirikare b'intare za Sarambwe, ni hejuru kwerekera muri za Minembwe. Aho rero bashaka kugira ngo bajye gufunga intare za Sarambwe bongere kwisubiza Kamituga, intare za Sarambwe zitajya na Misisi. Biko byumvikanaho, ariho noneho banakoresha hariya naho bashobora kuwazana indege, marigire intare za Sarambwe banazanye indege hariya za Zanzibira, baraza barapirona abaturage barapfa n'ibindi. Ubona ko ninavuga ko ari massacre, ko igisirikare cya Kongo n'ubundi kiba kiri gukora massacre. Ariko icyo nababwira kimwe cyo nuko intare za Sarambwe hariya ibintu bimeze neza, ko intare za Sarambwe zimereye nabi Wazalendo na FARDC muri kiriya gice cya Sud Kivu. Kunzi b'intare official rero turazira hamwe n'ubundi, wenda ndaza kubabwira impinduka zakomeje kuba muri M23. Kazuze afande Gakufe, Colonel Rapide, Colonel Pandiri agiye kutwegerana hano mu mujyi wa Goma. Colonel Jimmy Komanda Brigade wari ufite 2e Brigade nawe wongeye kujya muri operation, bamuvanye mu mujyi kujya muri operation. Badege fande Badege ahari nawe operation izari gukorana muri parike ya Virunga, n'ubundi akaba zikomeje zo guhiga zira FDLR za Nyatura n'ibindi zari zirimo. Ubona ko nawe agiye gukora amasuku. Turiya two muri Bukombo two gusa naho twamaze kuba neutralize, muri Bashari Mokoto rero operation no ziracyakomeje hano muri Bashari Mokoto. Ni nyuma y'ibitero byagiye bigabwa
n'igisirikare cya FARDC bakoresheje indege hariya muri za Bibwe no mu bundi buce. Muri iki gitondo intare za Sarambwe zibyukiye mu yindi operation idasanzwe. Iyo operation bari kuyikorera hehe? Ni ukuvuga ngo muri lokalite Lukweto, lokalite Kalungu, lokalite yo hasi ya Zahembe aho bitazashibu, intare za Sarambwe zibyukiye muri operation. Ubu ngubu ikintu bita ibombe riri guturika. Hari koloneli Mike Juliet uzwi ku mazina ya Migisha. Mike Juliet witwa Kapekepeke we, intare za Sarambwe koloneli Kapekepeke wazaga kwiba hariya za Nyabura akaza no gukora mu operation hariya musi yazagahira we yaciyeho. Ni ukuvuga ngo babaye bamukuye mu nzira, ni ukuvuga ngo yavuye mu nzira, ntabwo azongera kugaragara, ntabwo azongera gutesa abaturage. Koloneli Mike Juliet nawe bari bagiye kumwambika ikompora, ararurokotse, ariko ku mwaku yahungaga yirukankana n'indaya ye. Iyo ndaya ye icaho, yo iraraswa, uretse ko bariya nabo babita ngo ni aba PMF. Donc ubundi mu gisirikare cya Kongo, gisirikare cya FARDC, ikizalendu, ikimayimayi n'ikinyatura, ubu ufite umu PMF, uwo bita PMF ni wa wundi, ni umusirikare w'umukobwa cyangwa w'umugore ugomba kugutekera, akagusasira, akanakwitaho. Buriya abakuze mwamaze kumva icyo nshatse kuvuga. Bizi ko ubundi abantu benshi badukurikirana nta bana badukurikirana cyane, akanamwitaho. Ibyo nibyo biba mu gisirikare cya Kongo. Ni uko ngo uwo mu PMF wari kumwe na Mike Juliet, iryo komporama 23 yari mwambitse we ryabashije kugira ute kumutwara, yabashije kumutwara muri zino operation ziri kuba muri kino gitondo, ku buryo nari babwiye, ndababwira ati operation Zero Wazalendo ishobora kurangira vuba, kuko babandi bagiye bihisha hariya muri Rucuro, ubona ko noneho ndahamya ko Gakufu igihe azaba amaze kuva muri Minembwe akazana Badege, Zero Wazalendo hariya ntago iyo operation izaba imaze kuba ya Zero Wazalendo muri parike ya Virunga, za Bukombo n'ahandi ho bihishe mu nsina. Kuko bazajya uzikasumaku ukuntu kagenda gahiga ibyuma, gafata icyuma, nabo niko barajya bagenda batoragurwa. Tunababwira ko Dominique Ndaruhutse we yamaze kuvana mwake Karenge, yamaze guhunga ari kwerekera muri Warikare, ndetse ku buryo batubwira ko ntashobora kuzazunguruka akaza hariya muri Pinga nayo intare za Sarambwe twavuga ko iyifiteho, navuga ko iyifite, s'il vous plaît, navuga ko iyifite, ubona ko nayo ntacyo ihagazeho. Dominique yamaze kuvamo, usigaye navuga ari muri territoire ya Masisi Janvier Karayiri uri ku musozi wa Sinayi, hakaza Jean Marie Bonane ukiri hasi mu Mineke, ariko nawe ubona ko akomeje gutabaza avuga ati mwaduhaye imidohoro. Ariko tunibuka ko ari ijambo General Gaceri yamubwiye, ataramubwira ati shahu wakwiripotinze, nutiripotinga ndagukura ku birayi wo kanyagwawe. Nawe ajya arizirikana anaryibuke, kuko bishobora kumuvana ku birayi, koko bishobora kumuvana ku birayi akibona mu buzima bundi atarasanzwe arimo. Siyo kunzi binari official rero ni gutyo operation muri territoire ya Masisi zitwaye. Ariko noneho hakurya za Mahanga ubona ko naho kugeza magingo angaya n'ubundi isasu ryabyutse riturika, ubona ko intare za Sarambwe nimugoroba nabonye amakuru bambwira bati defense zigeze nko murenye zibashije gutwikwa hariya muri Mahanga, za APSLS, za Nyatura, ndetse n'abari baje gutanga ramforo bo muri Pareko FF yayobowe na Mutayomba baturutse hakurya muri Warikare, nabo babashije kuraswa, ndetse n'abandi babasha gusigwa amasasu. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo urugamba naho rurakomeye kandi rurakomeje. Umujyi wa Goma ho ibintu biratuje, tekano ni sawa, ni okay. Umujyi wa Bukavu ni okay, Kichanga ni okay, Masisi ni okay,
Rubaya ni oke, Gungu ni oke, ubona yuko nta kindi kibazo gihari ku bijyanye n'umutekano, ubuce bwamaze kuba libere n'intare za Sarambwe. Bakunzi b'Intare Official rero, reka nkomeze mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Reka dukomeze tubashakishirize andi amakuru agezweho n'ubundi tuyababwira, tubabwira uko bikomeje kugenda ku mirongo y'urugamba, kandi tunababwira ngo mukomeze mukore subscribe, musharinge ibiganiro byacu, mubisangize n'abandi. Ciao ciao.